Dobrodošli u ordinaciju. Kad sam imao operaciju mandula sa 6 godina, nisam se dao operirati dok ne vidim operaciju. A meni je otac bio maksilofacijalni otorinolaringolog. Tako da me otac odveo u operacijsku salu i još je pacijent koji je bio operiran malo više krvavio i otac je mislio da ja nikad neću pristati na operacijski zahvat. Ja sam pogledao i rekao mogu. Dobro, možemo ići. Kirurgija mi je bila uvijek fascinantna i uvijek me privlačila. Tako da sam tijekom života nekoliko puta odbio i druge mogućnosti karijere. Recimo, u Americi su mi nudili punu stipendiju za jednu elektrotehničku fakultet u Silicon Valley koji sam odbio zato što sam htio ići na medicinu. Sjećate li se vaše prve operacije? Moja prva operacija koju sam radio uz asistenciju bio drugi kolega, bilo je kad sam bio na specijalizaciji u kliničkom bolničkom centru Zagreb, kad mi je kolega dao operaciju kile. Svaki čovjek ima jedinstvenu anatomiju, postoji puno varijacija i položaja, i krvnih žila, i živaca, i mogu se razlikovati veličina mišića, položaj mišića, neki mogu nedostajati. Znači, vi se morate pripremiti da imate u principu u jedno nepoznato područje. Koliko god vam je poznato, zato mi učimo tehnike kako izbjeći mogućnost ozljede struktura za koje ne znamo gdje su. Znači, u principu vi imate plan neke operacije. Znači, vi se unaprijed pripremite, vi imate svoje. I morate, osim tog plana koji imate, morate imati još plan A, B, C, D. Kažem, to ovisi o iskustvu kirurga. Čim je kirurg iskusniji, ima više mogućnosti kako će napraviti. Dan danas kad se spremam za neke veće zahvate, uvijek se probam detaljno pripremiti, ponoviti si anatomiju, ponoviti neke mogućnosti koje postoje da bi mogao napraviti. I da postoje, ja neću više reći da je to strah, ali ima jedan znači respekt prema svakoj operaciji, jer svaka operacija je od najmanje može imati velikih problema za pacijenta. Pacijent dolazi u nepoznatu sredinu s nepoznatim ljudima, ima bolest koja ga već sama po sebi opterećuje i jasno da postoji strah onda od te operacije i strah od ishoda. Tu ja mislim da je jako bitna komunikacija između pacijenta i kirurga i ako je pacijent ima na neki način osjećaj sigurnosti s kirurgom s kojim radi, onda je taj stres puno manji. Što vam je najviše stresno u poslu? Što vam izaziva najviše stresa? Pa ja bih rekao možda kad imate pacijenta koji vidite da će ishod biti loš bez obzira šta napravili. I na neki način vi takvog pacijenta svakog proživljavate. I svaki taj pacijent vam isto dio vas sa njim, ja bih rekao, ode. Tako da je to možda najveći stres. A najveće zadovoljstvo kad vidite da ste nekomu pomogli, da je nekomu bolje, da je neko ima povrat funkcije, da se može vratiti u normalan život, u normalnu okolinu. Imam što je rekao profesor Brkljačić, u tom poslu vi steknete puno prijatelja. Znači, koji su vam bili na početku pacijenti, a poslije su vam odlični prijatelji s kojima se često viđate i izvan, znači, medicine, izvan svega. Tako da je to isto jedan veliki, ja bih rekao, blagoslov ovog posla. Je baš taj rad sa ljudima. A sada neočekivano reklame. Nikada nisam imao problema sa vidom, ali sam u posljednje vrijeme primijetio da ne vidim na blizu. Ruke su mi postale sve kraće, a i sa vožnjom sam imao problema. Odabrao sam Optical Express i nisam pogriješio. Igre na sreću igrajte samo radi zabave. Ako više ne uživate u igri, pitajte se zbog čega nastavljate s igrom. Previše je previše. Svake godine više od 30.000 pacijenata dolazi u bolnicu Sveta Katarina tražeći najbolji pristup u dijagnostici i liječenju. Pružamo kompletnu uslugu na jednom mjestu sukladno najboljoj medicinskoj praksi. Vrhunski stručnjaci naše bolnice vodeći su eksperti u svojim područjima. Korištenjem najnovijih znanstvenih spoznaja putem koncepta personalizirane medicine provodimo nove oblike liječenja koji predstavljaju budućnost zdravstvene skrbi. Hvala što ste nas gledali. U sljedećoj emisiji bavimo se boli.